Ibizo lesibongo? Ibizo lami nguMildred Mnkandla. Lingatsho ukuthi selileminyaka emingaki lisile kumkhuhlane wemvukuzane? Sengile 25 years and 9 months. Lingatsho ukuthi yini elikhangelele ukuthi uhulumende ayenze eZimbabwe kumbe yini okusilelayo ekwelwatsheni komkhuhlane wemvukuzane? Okokuqala kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi, kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje. Abantu bakhala ngokuthi abaphathwa kahle ezibhedlela njalo intengo yokwelatshwa iphezulu, lithini ngakho? Kuyadanisa ukuthi kungenzakala ukuthi abantu bangaphathwa kuhle ezibhedlela. Into nje abantu amanesi lamadokotela asetshintshile, awusafanani la kudala. Kudala umuntu owayeqakatheke kakhulu ngumuntu owayegula. Khathesi abanye odokotela labanye onesi sebebona ngani yibo abaqakathekileyo kakhulu ukudlula unesi. Ngiyathemba kufanele kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafunde, both amadokotela lamanesi bafundiswe ukuqakatheka komuntu ofika egula. Thank you, Nyane.